Ini dia. Oh, ini senior nih. Ketua MSP Padang, MSP Pekanbaru. Dino, mantan Garuda. Ini Pak Williansa, pelatih Semen Padang. Pak Aprius senior yang luar biasa. Ngumpul semua di sini, Pak. Luar biasa, siap, mantap. Nanti sore kita main lagi. Siap, mantap. Di sore kita main. Ini meleleh nih. Minta main pertama, ndak tangguh kadang hati. Kerengkang kadang. Permainan meleleh. Rancak wak main leh. Ukuran siang kalau pertama. Kira nomor 9 ini jaga orang lah. Nomor 9. Indak nomor siang mau pertandingan lagi. Ndak do di kamera aku ndak do. Cuy tadi mopor do, ndak do. Ndak tetong tadi do. Eri nya main sore gua. Kau tanggung jawab Eri gua. Dari Jakarta sama di Cater kau. Masa nak main? Ya kan? Nah, kok pemain Pangkalan ke Pak? Pak Eri wajib main ya sore ya. Katanya pemain inti Pangkalan tapi dusun. Kamu batu Yola. Yola Banyak ngejek, banyak cerita hal-hal tapi betul. Nyata. Oke kan? Memang nak Pangkalan. Tapi Rapi tanggung jawab di sini Pak. Tanggung jawab 2 kali main Pak. Rapi hari doang. Kan rencana di Hari Minggu kita main Monjol Pak. enggak itu hari sebelum main. Nanti Di mana rancak Pak? mantap. Lapangan itu rancak. Kalau bisa di sekolah sih, kau lebih rancak Pak. Kan sama Ya kan? mantan kan. Sio sama. Nah, itulah dihagia tadi. Dimantapkan tadi. Mbak Boy. Malele. Lapuce. Ya wale. Hari lah sagi angin ko 30 kali 30 lah. Aku malele ko. Malele kawan ko Pak. Tiap hari main bola. Tiap hari main bola sama Sapril tu. Tiap hari main bola. Ni luar biasa. Wah, tiap hari main bola kau Pak. Pemain Kelantan. Sehat. Yang penting sehat. Itu pelandu. Sapril sekali babak main keluar. Tapi sore main. Ya sore main. Sore main, besok main Besok lagi. main ya, sore ya. Insyaallah siap. Mantap. Nanti Komandanku pemainnya kok. benderanya di Mabeko, itu perlu. Benderanya di Mabeko, kok ditanya lu. Iya. Bendera tetap Pelawan tuh kau udah ikut sore kan? Iya. Komandan nak main ke sore. Siap. Mantap. Main kita sore di Asyap, mantap. Pak, kemana lah keluar lo kah? Pak, alah Beko kah? Alah kan, siap, mantap. Ikut sore main balik. Ya kan? Sah. Mantap sih main ya. Aku lah meleleh lah Pak. Lah 2 kali main tadi gua. Pemain senior Kelantan Pak. Ya kan? Sehat. Yang penting kita sehat. Enjoy. Yang penting kita enjoy. Weh Pak Kadit. Madu hitam tu madu hitam. Walu. Percumanya lagi madu hitam tadi Pak Kadit. Oke. Kita lihat dulu tuh main MSP main dengan Kelantan babak ketiga. Babak pertama main 2-1, babak ketiga main 3-2 ya, 4-2 ya. 4-2 main. 4-1 main 4-1. 4-1 kita menang. Menang kita 4-1. Tapi main asik sekali. Protokol kesehatan jalan terus. Ini yang enaknya main nih. Tidak ada mencederai main. Hebat. Luar biasa. Nah, itu dia. Luar biasa mainnya. Oke, kita cukup di sini dulu. Kita stop ya. Kita stop di sini. Kita lihat permainan orang ini semakin asik kayaknya nih. Oke, Suhada Minang Selection Pekanbaru. Yo angin boy. Yo wanangi.